Meka mrasha muri nawa amuhe pomuri hina vingi puthia oiri mwetu oiri ropona puri kusho viungura po shinene po viungura po ovinambiwa okushito shomundu mbaya mbiango okuyatata pothia bwa mino ana shimbemberwa hawo po bwa bino inambi po bino inambi ari oshukara mukutanda kushavi mekeri hongo kuyatata po mekeri hongo kushitavi po meka shitavi ambano iri mwe menaro kushavi ukara moku iririro opona puri kwene nokuri undura shomuntu kwene okupaho ovandu mave kuvatiri kushavi ukato memory yavele po moshina shimongo kutona bahamanu beri hingirire oirimwe ukano vandu rumwe mbeno ngamburi omove abe kuvatere posia rumwe mena shove rumwe kwa yaenena oshwa hamuno okushavi nethoku okushitira shinasho bikatono shinasho na rukushami inene pumbirimbino udhi upombino vina maro irimwe kunda ori mepshundonu oshuhepo kunguru shinasho moto kungura ndino ndimbirimo mama hiyo varapa no mena rukushavi bino oshina kuimba bratino clipanje rukuru binakemwe kumberi introduce kushavi mbada pimbiungura inongo ashimbiungura na mbiungura no shina shimwe shimbitako kubipurukithe nune kona kushimbe ya mbere o mahongere hungano vakaendu no vipurukithe po thereka no vipurukithe kushavi tutunwa vinu ompanguyo yetu no arumendo vi nuno metu nuko oshikano sharwe okuitana wa movie bamuno email kwine ba apply rukuru evemino ho pothia shivye yasha watono ku okienda ko Dubai ko Abu Dhabi kushaukiri hongo shinashi beimuna sho hanje mbiri mo viungura benji mbiri mo mauvi wanje mbiri mo munenji mbini na miungura to pothio mwana wa ndumu bari no mbango okushambie iri mono hetrisha kutwa mbabiri bihapo ngave mena ja yanja miriki mefuku ya ovi hapo maranga de mono mbino akwetu meshua wa mahiaro mbuma veano homshauki oshino shelechit muna meshavi himuninga nduka pothia irimwe ukara novishi ukapona orairosha mbapo mashala shinashi washitavi mbashita nini opo torambo otoro shinasho okaunguritha rumwe mugandi novengu motona nambano kapuri veve muno opportunity mara osha ovandu mbahongwa imbina vandu mbombelesa pothia rumwe avandu mavehe pove rumwe ngwahalese pove nguhena skole muri hahide kushavi amihena skole kundino ndi kushavi ukariro mundu ngomaka kana stru kushavi ami ngumbara kumungwa ngwashivi omundu ndino ndimba hamamba menara nini kavondungeka ombango yokukara mushina shimangu ukara po ukatona mushina shimangu ukatona orono mbisha vi ndino ndisho hena kushito shina shimashike kuvatira muhuka ndina mondondo yo viungura po shina shimangu kungura ndi ove komundo mbrandano tani okuta kushavi hapo after 5 years shimba hashito shina makeup njuwe pumbiri meka no hoto njimina yo po meka mero ndo taxi po meka mishiti po thia shwata ushavi ndino ndi shimba potho iko shina shipo shimba ka hamangurova modo happy hour ehito eunguro research apo ya apply shina then after 5 years arumwe mape ya rumwe ka pondondo karive rumwe ndari ku India po iko New Zealand akuhe just to do something that I wanna do irimwe tia turi arurombunda menasha turitira nambano shimoritira ogusha pona purimbo opopo motire vetu oyembwinu uhepo passport auri shuno passport aunji uri nduka mlapo hume fesa njunu mopiti mehimwenu ukangulu na mwenu kungwa noirimwe shiri olo iri ndatu bari ndatu ndo hama po murungu computer molese mota ushevimbwa hitevi po mongo veywe olo iro ndumo hepa uri orondo lo muni uri amano shura raro penduka konoka penduka muvomboto pothia shuno ndando shuno muriro mukoto shembambia kunguro shinashi irimwe pahova numave kuvateri po hita mongode po modo email modo computer at the I know the youth hostels sometimes have free internet or the Ministry of Youth
kalese ondo it's oruyavedhorwe. Your future depends on that. Arika nikavandu avehe mbahongwapo mbalesa betona umundu gunombangu noruyavedherwe pono shina sheba ngokungura katungovonjuva kutungovonju vangokusweisovina bofya wahama unja usha ai baya inavyenda komuhoko mbwari bwandu kaveta kwete ovo muni ungurae urivatera vi ukavatera anda mundu ngwari mafubatira ukenda kumunovonga mamove manume kuvatera vi. So the world is your playground vetu, and sometimes ufoku sacrifice uruveve kuhama moleso shina kusho ukadume ushina karive, and you can go anywhere in the world ushina shimwe shinji hami fomutima. And this is a personal confession wanje imehingirira karetu poku imwe mavera kandi omuhoko wetu kaupura mede mukashimbari ku America shimbikiri honga for a year shimba kotoka kongandano omuhoko ovahoko mbwaro mbeno mbabi kumbaya kwa yavi washitavi pofio omuhoko mbwetu mbuyuri kaupura katupura okusha urumo momusha ba mashila mutu mashu vandu po mbamba honga poshiki mara ovandu mbarogo vatera vemuno opportunity kiendano kapena muherero ngamba. And that's not even a joke. It's like 3 years now. Pofio mihoko mbiarwe no muhoko mbomwe momatushuwa maybe 4 of them okusha katu vangu kuvaterondo turitira po inakushwa tunoshina shimwe, which is very unfortunate. Arikana vetu you can and you have to push yourself. Arikanenga tukaenovonga mavetu mbashambishe now arikanemi your future self depends on you. Nto hakaniro kwao tiverathane shimba English ne shimba toko mundu pona pehena kufula nawa ngani njithire, but your mental health and your future self definitely depends on that. Nto hakaniro kwao numeano mahongero hungano nokoza nyimiungura muno kuhepa peri now.